بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dari niya mga palanggungan sing kami kami Islam, amin niya ni maluk ka mo waktu ini. Bihayaon waktu long ta tumagna in programa bago kato tanim insyaallah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga guru na to mulia amoy in magsarah kato taniyo sin amoy kitab Umdatul Ahkam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala in sarah niya amin pagtawakon lang niya Taysirul Alam na tumagna kita habihayaon tiap-tiap waktu biya sin waktu ini insyaallah ta'ala at niya mahapon Sabto amoy ni lang ta in maurul na to pangadjian ini kataan hukuman sin sara amin makawa na to dahil ha ini hadis sin junjungan na to Rasul sallallahu alaihi wasallam amin itukbal sin guru na to kalasahan Syekh Khalid Abud. Jari niya hari pa siya tumagna ha waktu ini kumawa kita barakat dahil ha Quran mahamulia amin basahon sin hambuk murid sin Mahad Muro lang ta ambok day sa binireng ha mga imam doon ha Masjid sin Santa Barbara. Yung muna yun si Ustad Abdullah Ditoyato. Siya in tumagna magukap kato taniyo dahil ha ini ayat sin Quran mahamulya. Yatafaddal siyadatuhu mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما هملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شكرا وجزاك الله خيرا وكثر الله من أمثالك. Magsukol in in pamasa sin hambuk lang ta guru murid Mahad Muro al-Islami amin sarayaw-rayaw suara kaya kansing kita ni waktu ini insyaallah ta'ala di na ako magpalukay itukbal ko in gulo na to kalasahan wayro na rugayong dahil kan Syekh Khalid Abud. فليتفضل سيادته مشكورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, mahuli mga palanggungan ng mga agama Islam, amuin insyaallah dimurungog timatayng hug haamuin program hawakto ini iban muna hitukbal nato in pudji iban sa sanglitan pa Allah subhanahu wa ta'ala salta pagsukur kaniya sindihilan niya kita ni waktu maniutiyo tumukbal si mga amuin pangadjian atulan hatihon nato hatungod sin pag-ibadat nato pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban muna mga palanggungan ng mga agama Islam, magmabuka tud kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan waktu, hakatan binaybayan, sinmatan pagmabuka kaniya, salta, amuin di kita niyo magrida, amuin mikimatay kita niyo, buat malengkan halikusan kita niyo sin agama Islam. Iban, magmabuka tud kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, hakatan, kaul piil sin kita niyo, kignut kuhibal sin kita niyo. Sababin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga amuin, taming dakula, kuta si mu'min, di siya amuin, kapikitan, kasuran, sin ununo, hinang bukun marayaw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas dahil dito, mga palanggungan ng mga agama Islam, bangman kita niyo, taupikan sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban papagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala, in waktu misanda kuman maniyo tiyo amuin makahati kita niyo sin atulan sin pag-ibadat na to pa Allah subhanahu wa ta'ala, labay day nga hadith sin nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awon pagyanon in waktu bihaon ini maniyo tiyo amuin pagyanon pangadyan nato dahil ha mga amuin atulan laong tabihan sara mapatut hinangon sing kita niyo atawa di mapatut dahil ha kitab amuin kitab pagyanon Umdatul Ahkam. Kitab ini kitab hadis kiyawa dahil nga Sahih Bukhari iban Sahih Muslim kaya paghambukan sin Bukhari iban sin Muslim hasurut nila. Kitab hi Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah. Amuyat to in nagbaktul sin kitab ini. In nagbaktul sin kitab ini kulang maglabi kaya pag-anak siya hawak to 500 kapatan tagisa hijriya iban in kawapat niya hawak to 600 tahun hijriya. Kalagihan nato inamuin ingaton bangkano kaya pag-anak atawa kaano amuin kawapat supaya kay ngatan nato bang isoy namuin nagbaktul sin kitab. Lamod yan dahil mga amuin pangilahan nato biyahan bangisyo in mga amuin biya na si mga ini amuin pagbaktul sin kitab. Ini dahil mga ulama hazaman niya tunakaw na ihapid Abdul Ghani al-Maqdisi. Insa ini dahil mga muhaddith hazaman nila ya tunakaw na. Piag anak siya
magkulang maglabi dito ha, masuk mo pa Baitul Maqdis hajaman yato dito siya limaggo man yu timag na sin panuntut ilmu pagubos yato amuin gimwa na siya hula biyan nanutut ilmu maun pa Dimash amuin mga mangbihawon Damascus maun pa hula Sam sambil naabot niya in Iskandaria amuin bihawon yan ha Egypt iban ha Misir yan naabot niya sambil mga Iraq pa Baghdad naabot niya piagliuliuhan pianuntutan ilmu ini kahaw po ang long tawihan sin amuin tarjuma sin nagbaktul sin kitab mahaba inamuin tarjuma sin nagbaktul sin kitab sa manyu ti ubihato sa buton nato iban hatungod sin mapuas dayon dito in kita niyo mabaya ko sa buton hapanagnaan sinamuin di pa kita niyo sumud pa maudo in ilmu kalagihan sin kita niyo suway dua amun ilmu al-fiqh iban ilm al-wa'd amun ilmu fikhi hati sin kita niyo maingat kita niyo minig sin halal daing haram sin makro sin mubah sin sunnah sin bid'ah sin kataan biha namun hukuman kalagihan inin fiqh imbiyay ni kalagihan in fikhi amun inin ilmu amuin piasasaran sin kamatauran hazaman na tubihayaon. Di sila hamuin ilmul wa'ad, amun ilmu pagbulansang. Pagbulansang sadya ipagpakusog sin pagibadat, ipagpakusog sin pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, ikasayo mo rin hamuin kalikapan mo makakatuko pa amuin kasawahan. Inini subay kahatian sin kita niyo mapinig nato in pagyanon amuin manghadji ko sin pikhi, iban manghadji ko sin amuin ipagbulansang sadya paginawabaran mo. Indua ini mga maastay mangud na mga agama Islam, kalagihan sin kita niyo. Di man jari amuin matusadya ko papikhi, hibiin mo inamun pag-ilmo, amun humati ko sin pagbulansang pabaran mo. Sabab ang tao, makahati sin masala, sin halal, sin haram, sin sunnah, sin bid'ah, sin mubah, sin wajib, sin kata namun hukuman sin agama Islam, kaingatan niya bihani namun sa bahayang in katanin hukuman sin zakat, hukuman sin puasa, hukuman sin paghaji, iban hukuman sin namuin palsupatan niya ring hangkataw sa wayrun bulansang niya paamuin ginhawabaran niya matto amuin pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpakusog sin pagibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala iban paglayo niya ring mga liangan sin Allah subhanahu wa ta'ala maray bahain amuin dua tibayuan niya to kalagihan na to misal in example niya in misal niya aun tao makahati siya hakatan sara sa malaming pagibadat niya wayron sambahayang niya waktu biasin mga muna amuin pardo ini 5 waktu di siya magsambayang waktu niya yato malamay namun wayron bulansang niya pa ginawabaran niya wayron amun panghati niya hatungod sin pagbulansang pa amuin ginawabaran niya pa magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala aun tao maingat sin haram, sin halal, sin katan sambil majumla siya rin nga mga among pagbasaw di kato ulama lang na pagbasaw mapuas din dito aun kabaka mo bihato pahil-pahil ang bahayang pahil-pahil hapagtaat pa dua maas pahil-pahil amuin hamag hinang sin wajib pahil-pahil din hamag tinggal sin haram pahil-pahil hakataan amuin dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sinliangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kihatihan niya inya to wayrong kanin ilmul wa'ad amuin pagbulansang panghati paginawabaran niya kalagihan niya to hakan na mataw-taw kabakan mo bihaon sa upama makahati sin sara sa malam mamaghinang yato na nagbawang natutog pa yato na nagkakamatin imam ha masjid yato pa siya nag-istorya o nakidkid pagbang magmeeting sa jabihan di matto paamuin at niya kalagihan niya sunnat kabliyatan ba'diyatan wayro na to para kalat simbiyato at para among katan pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala malammas siya sa kaya nga tanin hukuman katan inyaon bihay ni inyang bihay ni matto bihay ni yan na pikhi mari kita paamuin laong tabihan pagyanon ilmul wa'ad amun panghati pagbulansang ginawabaran sin kita bang biadi ni namuin kusugta pamagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala
lumayo dahil nga mga kataan amuin liangan patinggalan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan naong kabakan mo taubyaon, mag-concentrate isab siya rin diha para kala ini. Makusog magibadat. Early pa yatun ha masjid. Kataan niya to kata makusog. Sa wayrong panghati niya rin niya kay nga taning niya, wayrong pakialam niya sambat simbihayaon, inyaon diyarin hinang niya tawa wayro, inyaon manjari tawa di, inyaon at niya kuno hinangon niya tawa paunahon pahulihon, di niya to kahatihan. Sa makusog siya paamuin magtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab sin bulan sang sadjabihani namuin diurungog niya. Dahil nga sabab yato, intaw bang sa upama amuin dito sadya siya maghati, magdungog si mga amuin ang biadiin ni mga tao salih, magtaat, magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biadiin sila makusog magibadat, magsunnat, manginang simpardo, katan, sambil amuin uno-uno na kataan, hinang ito, harap pa dyan paunahan, di nila hatihon, inhinang yaon manjari at awadi, wayrong panghati nila sin wajib, sin sunnat, sin makro, sin mubah, sin bida, akan namin sumudin kajahilan, makusog magibadat, sa ikaw po niya jahil hukuman, niya diya to manjari bihat to, subay mag-arad, subay intaw, makahati siya simpik, aun, atin niya bulan sang niya pa, ginawabaran niya, hipag pakusog sinamuin kihatihan niya to. Di isang manjariri sadya kauhan sipak, amuin magbulan sang sadya kaubihan, biya din kakusog, biya din kataan, biya din sa wayrong panghati mo. Inyat to, subayat to siya maghambuok, mag-akadin duwayat to. Kasupaya, makaingat ko sin hukuman, nagihinang kaw. Nagihinang kaw, makaingat ko sin hukuman. Bihato namuin, guwa niya. Bangsaw pa, madi sadya kita hamuok, amuin magbulan sang sadya kita, bihan yung tao makusog mag-ibadat. Yan, masya Allah, aon dahil mga manus siya, dihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin gaus, kudra, haparakala, mamulan sang tao, makusugin amuin long tabihan, taksir niya, ipik niya pamanus siya. Aon tao hati niya maingati sa hukuman, kulang siya rin di. Sa kalagihan ta, amuin, humati, karwa. Mas sakita si mga amuin, biya din mga tao salih, biya din mga ulama, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, biya din mga tao mu'min, biya din mga nakaunayat tumuna-muna, dahil nga Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa mga upat khalifa niya, pakataan amuin, asyara mubashari na bil jannah, hakatanan mga tao, mga salap, nakaunayat tumuna, biya din pag-ibadat nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna yung Rasul sallallahu alaihi wasallam, pa mga sahabat niya, sila makahati kataan. Sa gimu, haamuin zaman, hauling zaman bihayaon, intao magkatuna sa pa mag-ibadat, di umati sin hukuman. At tawain tao kaywanan niyaon, umati sa mag-ingat sa sin hukuman siyang katan, sa wayron pag-ibadat, aun tawihan kabakan sin kita niyo, dahil di. Amuin, makahingat sin amuin hukuman, sa malam maghinang. Aun tao makusog maghinang, di makahati sin hukuman. Inyato, di kita niyo manjari sinamuin, bihato, subay na to papag-akaron, karuwayat to, supaya kita niyo amuin, makusog, makahati, tumayma, sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, makaingat, amuin, himinang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mabiya kita niyo sin mga amuin umat, sin nakaw na to Yahudi ban sin Nasrani. In Yahudi, makaingat, di maghinang. In Nasrani, maghinang, wayrong pangingat. Yan siya buta suratul Fatiha. Baita sila to kiyabong siyan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab sin bihatu. Akan na, aon din mga ulama, nasabot nila, in biakan Sufyan ibn Uyayna, sabot niya, isiyo-siyo inamuin tao, amuin long na, man pasada min ulamaina, papihi sabahun minal yahud. Isiyo-siyo inamuin tao, dahil mga ulama, sinamun Muslim, kumangi na siya, ano nagtumagkangin ulama, at inamabiya siya sina mga sila Yahudi. Waman pasada min ubadina, papihi sabahun minan Nasara. Isiyo-siyo sabi namuin, kumangi, inamun dahil mga mag-ibadat sa Japa Allah subhanahu wa ta'ala, biya dahil sabi siya sinamuin mga Nasara yaon. Sababin, Yahudi, sila takapanghati, di nila ipaghinangin kihatian nila. In Nasrani sab, wayrong panghati sa maghinang. Nabangman kita niyo, amuin, di makasud, pa mga ummat, amuin, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, hasuratul Fatiha. Biyayaon, maniyo tiyo, magbalik kita niyo, paamuin, kitab, Umdatul Ahkam, inini,
insyaallah subhanahu wa ta'ala bangman kita niyo taupikan sinallahu subhanahu wa ta'ala makaka kita niyo atulan pangadjian hatungod sinamuin pag-ibadat taniyo muna-muna ring hapagsusi hapaglano sambil papasambahayang parukun Islam 5 kataan sambil mapuas para dito makahati kita niyo maniyo tiyo dahil di hamanga amuin kitab ini halukay sinamuin pagsara sing kita niyo pag-explain sing kitab in amuin ikabay ta namo atulan maniyo tiyo magkulang maglabi hatungod sin pag-explain pagsara namo sing kitab muna-muna baha amuin panghati sing kami sabab in kitab datulah kami ni matao dini ulama nag-explain kanya nagsara kanya nagpasawa kanya sinamuin kitab ini dahil naman hazaman na kauna sambil pa tikmil zaman na tubihaw ni mga ulama masi sila nag-explain nagpapasawa sing kitab ini sabab in kitab ini kitab hati niya malagguin paida niya kitab malagguin paida niya ibanin hadis nasabot di halawong kiyawa dahil nga amuin hadis kaya paghambuukan hi Imam Bukhari hiban hi Imam Muslim malagguin paida niya dahil naman ha zaman nakauna ulama nakauna sambil patikmil zaman bihayaon in ulama masi nag-explain nagpapasawa sing kitab ini aon na pag-explain nila mahaba aon na paltangahan aon na haupo aon na magdihil sa paida maniutiw nang kita niyo pangatod ko baha insyaallah subhanahu wa ta'ala bisanda ko man long tabihan maniyo tiyo amuin maanahan nato in kabtangan sin muallif magkulang maglabi amuin maksud niya tag amuin nagbaktol sin kitab maanahan nato tiyo iban sin dimihil kita niyo paida maniyo tiyo iban kahatian nato maniyo tiyo deng mga hukuman niya iban bangsaw pama aun kalagihan di biya mga pasawahon sin kita niyo hapangatod sin ako bihat magkulang maglawi asaling kitab ini niya depende dahil nga amuin mag-explain sing kitab bang niya kalagihan mahaba tuod depende kaniya bang niya kalagihan pahupon tuod depende kaniya sa pagkain pagpangadji sing kita niyo amuin misanda ko mamaniyo tiyo long tabihan paida hawak tungod sing kitab sumabot kita niyo paida iban sin makna niya iban sin mga kalimat sabot halawom iban sin maniyo tiyo maksud sinamuin nagbaktol sing kitab hibayta nato insyaallah subhanahu wa ta'ala hapanagnaan pagsulat sinamuin nagbaktol sing kitab ihapid Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Surur al-Maqdisi rahimahullah subhanahu wa ta'ala tiyagnaan niya in pagbaktol niya sing kitab dahil nga amuin kabtangan niya long niya alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar tiyagnaan niya in pagpudji pa Allahu subhanahu wa ta'ala wala siya timagna dahil long na ashkuru lillah sa long ni alhamdulillahi al-Malik al-Jabbar al-Wahid al-Qahhar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma al-aziz al-ghaffar amuyat awang pasugpat niya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar pagubos lang niya amma ba'd fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisar jumla fi ahadith al-ahkam mimma ittafaqa alayhi al-imaman Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Naysaburi fa ajabtuhu ila su'alihi raja'an al-manfa'a bihi kabtangan na to sin muallif wa sintag nagbaktol sin kitab wa as'alullah an yanfa'ana bihi wa man katabahu aw sami'a aw qara'a aw hafidha aw nadara fi wa an yaj'alahu khalisan liwajhil karim mujiban lil fawzi laday
aun khata sinamuin nuskha sin kitab dahil nibihan sabut na fi jannatin na'im fa innahu hasbunallah wa ni'mal wakil. Aun khata sin nuskha sin kitab murajaw na tumambalik inamuin mukaddima sin muallif sin nagbatul sin kitab hadu kaing nuskha siabut sin nagbatul sin kitab long niya alhamdulillah al-malik al-jabbar piyudjinin Allah subhanahu wa ta'ala amuin Allah subhanahu wa ta'ala ngiyanan niya ingantud sin Allah subhanahu wa ta'ala ubus ngiyanan niya raisab in dengan mga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala aun sifat siabot sin muallif dahil di haamuin panagnaan sin mukaddima niya sa di na kita magma na hamuk-hamuk baha sin unuin malik, unuin jabbar, unuin piagbidaan si malik, iban si mulk aun yan piagbidamang kita mabaya amuin long tamahaba tuod insyaallah subhanahu wa ta'ala sabab wala niya yusalin al-malik yusal niyan malik sabab aun piagbidaan sin malik, iban sin malik in malik ismun fa'il in malik ismun sifatun musabbaha aun ini piagbidaan niya long tabihan malik kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha yan din ang mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala biasin aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala maliki yaumiddin manjari mo basahul lang mo maliki yaumiddin bihati namin dagbus niya laung na maniyo tiyo paida tungod sinamuin malik iban sin malik magbalik kita ni matto pa amuin panagnan alhamdulillah inya to puji pa Allah subhanahu wa ta'ala iban nya nantun sin muallif in ngan sin jat sin Allah subhanahu wa ta'ala munin Allah kalima Allah in malik biana sin sabat ismun fa'il in malik ismun fa'il in malik sifa musabbaha biana sinamuin magyan kaulong mo milk iban atawa mul ang piagbidaan niya in malik amuin tagda po sinamuin long tayo diretso tanay namuin pagka in Allah subhanahu wa ta'ala nararanian duayat to siya in malik iban siya in malik in malik amuin nagtagda po magkulang maglawi hatoy namuin maksud niya in malik amuin siya in tagkawasa in Allah subhanahu wa ta'ala nararanian duayat to nagtagda po siya si kataan piapanjari niya kataan uno na dunya ini iban siya rin namuin tagkawasahan in mano siya di siya makarasin dua sifat yato di amuin dua yato aun waktu in tao malik siya sultan siya sabukon siya malik aun tao atin niya malik siya sabukon siya malik aun tao siya tagda po siya namuin kataan niya aun sabukon siya nakura aun tao siya nakura sabukon siya tagda po amun atin namuin lang ta bihati namin din mga bahasa lukabihan maniyo-tiyo sa Allah subhanahu wa ta'ala nararanin pag anon malik iban si malik siya yung sultan siya rin tagdag siya rin namin nagtatagda po magkulang maglabi amuy at tuy namuin long tabihan imaksud si namuin al-malik al-wahid al-qahhar in jabbar al-malik al-jabbar in Allah subhanahu wa ta'ala siya ay namuin Tuhan makakaus manglunggo hakatan amuin kabayan niya lunggoon Allah subhanahu wa ta'ala siya kawasa in kabayan niya yung iyon maig in kabayan niya yung parunon Allah subhanahu wa ta'ala nagsisipat yung jabbar amuin aun gaus niya manjari siya manglunggo isusin amuin magtaas amuin sambat simbahasa lo na maggud-gud manjari ato iyon sin Allah subhanahu wa ta'ala aun sipat niya aun kawasan niya bihato in amuin dagbus niya al-wahid al-qahhar al-wahid la nadira lahu wala misil in amuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala siya in Tuhan tunggal wayrun makasiwo kanya wayrun dia amuin
dumagbus kaniya. Wayron makasigo kani hakawasan niya sifat niya katan ununo niya. Al-Qahhar. In Qahhar amuin lawna al-qadir ala man ghairihi. Ala man il-ghair. Amuin makakaus inamuin bang in Allah subhanahu wa ta'ala niya di inyaun manjari niya di manjari Allah subhanahu wa ta'ala inamuin nagsisipat sinsipat bihayat tu. Amuin al-Jabbar, al-Wahid, al-Qahhar. Allah subhanahu wa ta'ala manglulunggo, siya rin Tuhan tunggal, iban siya rin amuin Tuhan makakaus, hakatan kabayaan niya paunun. Hakalima kun payakun. Allah subhanahu wa ta'ala makakaus, hakatan bihatun dabbus niya. Tiap na niya tu sin muallif inamuin muqaddiman niya biyatu pagpuji pa Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala makakaus tagdapu siyan nakura siyan mapatut amu imbang kau dihilan simbihay ni atawari kau dihilan siyan Tuhan tunggal mapatut pagtag-ipunan sing kita niyo iban pujihun sing kita niyo pagsukulan sing kita niyo iban amuin tukbalan sing kataan pag-ibadat sing kita niyo manahut maaslang. Pag-ubos na yun, tulong na sin muallif, tagbaktul sin kitab. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Siyaksian sin nagbaktul sin kitab. Amuin, siyaksian niya. Mangbiya ka ito, nagsahadat siya, sa asal siya Muslim, sa ini pagsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, in kita makasudin tao pa ka ma Islam, muna subay sila amuin sumud mari pakalima at tauhid. Amunin kunsi sin pagsud pa Islam. Dahil nga sabi ato, in shahadat ini among pagsaksi pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya dahil nga mga salago-lago amuin parakala pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin pag-anong kalimatut tauhid. Amuin ini salago-lago pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab sa bugat-bugat hatimbangan amo na yung parakala ini. Kaya nga sabi ato intaw subay sila magpalihala sinamuin kalima at tauhid iban subay nila parabbuson in amuin kalima ini. In kalima ini hitak ilabtik sindila parabbuson sinanggauta. Amo yato. Magkulang maglawi in nagbaktol sin kitab simaksi siya hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala amo inwayro unto Tuhan tuput pagtag-ipunan amura in Allah subhanahu wa ta'ala Rabbus samawati wal ard. Pagkain Allah subhanahu wa ta'ala nagbayta siya lom na amuin Allah subhanahu wa ta'ala bayta niya ngan niya yung katan niya ang mga sifat niya. Dahil Allahu alam siya po si mualif Rabbus samawati wal ard. Amuin bang biadin mo kilahunin Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin mo kilahunin Allah subhanahu wa ta'ala. So pama betan kaulong naon Tuhan. Isin Tuhan amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Naway mo kita in Allah subhanahu wa ta'ala. Biadin kaingat mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikaingat mo bang isin pagyanon Allah subhanahu wa ta'ala. Amuna in Tuhan nagpapanjari sin pitong lapis langit iban pitong lapis amun gumini. At inyaon alamat bang biadiin ini kaingat mo bang hisiyong pagyanon Allah hisiyong pagyanon amun Tuhan saksian sing kita amuin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Laong niya hisiyong niya to amun saksian sing kita Tuhan wayron Tuhan mapatut pagtag-ipunan amuran Allah subhanahu wa ta'ala isuyat to nalaw na Rabbus samawati wal ard wa ma bainahumal azizul ghaffar. Amo nalong na in Tuhan amo in tag ukumilik tagdapos in pitong lapis langit iban gumi amo in isambil hautan nila yaon al azizul ghaffar. In Allah subhanahu wa ta'ala nagkisipat dahil sin al aziz iban sin ghaffar. In aziz al jalil al sharif amuin long ta
amuin syarif yaun, jalil, amuin lalaggun, pupudjihun, mataas ding hakatan, aziz, amuin sa sampol naun, pupudjihun, mataas ding hakatan, al-ghaffar, ding mga manin as-sattar, amuin Allah subhanahu wa ta'ala, mga ngampun, Allah subhanahu wa ta'ala, maglilibon sin mga dusa, sin kaaywan, sin manusia, mga ngampun, mananayma, sinamuin, bangin manusia, masa makahinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala, siya maglilibon niya to, di niya patampal hataw, di niya ipakita hatawin mga aib, sinamuin hisiyusiyo na nakahinang bukon marayaw. Allah subhanahu wa ta'ala nakisipat sin al-aziz, amuin mapatut laggoon, pudjihon, amuin Tuhan sa laggo-laggo, sa taas-taas, iba namuin Tuhan maglilibon, magtatayma, singkatan namuin hinang kasaan sinipon niya. Subay na ito parabuson, in mga mukaddimasin, muallipin ni, aw nini maksud niya katan, aw nini maksud niya katan, ha, parakala sa jasin pagtauhid, kaingatan na to, unuin makabatal sin tauhid, unuin mga tibayhuan sin tauhid, unin aniban na to tauhid, amun siya butsin muallip, at tinapagkan kita niyo, si maksi, pakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala, di kita niyo magtag-ipon, buat malain ka na mo rin Allah subhanahu wa ta'ala, nasubay na to yato piilan na to yato, ingkataan di akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hinangon, ingkataan liangan layuan, amin ating kahupuan sinamuin, laong tabihan, kalimatut tawhidin yamun siya butsin muallip, isim pagtawhiran ta, amo na intuhan, tagpapanjarihan sin 7 lapis iban lupa, iban sin mga nasabot mga sipat yato, Allah subhanahu wa ta'ala yung tagsifat. Pagubos, laong na sin nagbaktol sin kitab, ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-Mustafa al-Mukhtar, siyaksian niya raisab, bunnal tuod, innabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insiya, ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta rasul niya, al-Mustafa al-Mukhtar, amuin, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga manusia, al-Mukhtar, pini ito sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha mga manusia, aw nakti manusia, labi siya rin si malaikat, bukong pini dahil ha malaikat, sa dahil ha manusia, dahil di in manusia, labi siya dahil ha amuin, darajat si malaikat, sababin malaikat, mag-ibadat sa jawairun napsulong na si mga kaibanan, amuin, magbabayta, long na impiyagbiddaan si malaikat, iban sin manusia, mga nagkasabot inamuin napsu. Manusia, mag-ibadat sa japa Allah subhanahu wa ta'ala, ay malaikat, apay manusia, aw napsu niya rugain. Pagubos, amuin, si maksi, bunnal tuod, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amunay Muhammad, anaki Abdullah, inini, insiya, laong tabihan, ipon, sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta, Rasul, diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala, rin malaikat tiban si manusia, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar. In Rasul sallallahu alaihi wasallam malanu iban tartantun siya napitud hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala nabi iban sin Rasul. In pagsaksi para Rasul sallallahu alaihi wasallam maniu tiyo humundong kita niyo hindi suway na to biadin aun ma na sinamuin biadin in pagsaksi na to panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In kita niyo sabab pagsaksi na to para Rasul sallallahu alaihi wasallam muna magkita nung nagkahagad akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin Quran niya pagubos subay kita niyo magkahagad paamuin para Rasul sallallahu alaihi wasallam kataan sin beta niya ring hakaul niya, ring hapiil niya, ring hamun takrir niya. Amuin
aun day nga mga hinang sin sahaba wala na nasahawin niya to jari na hajaman sambil pa zaman na to bihayaw na zaman na kau na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil pa bihayaw amma to pagun hadis in kataan amuin kiabay ta day nga Rasul sallallahu alaihi wasallam day nga kaul niya day nga piil niya iban day nga takrir pagano niya to inya to subay na tutud saksian iban kaharon in bihato in dagbus niya inday hindi maniyo tiyo kapag saksi nato para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin paghinang nato sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun day sa makabatal kanya long di nato batalon ni pagsaksi nato para Rasul sallallahu alaihi wasallam di nato batalon in pagsaksi nato pa Allah pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab dahil nga mga amuin maana sin pagsaksi para Rasul sallallahu alaihi wasallam long na ta'atuhu fi ma amar subay na to amuin pagtaatan kataan sinamuin dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam magtaat kita niyo pagkataan amuin dia akan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muna amuin magtaat kita niyo pagkataan dia akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ununo dia akan niya magtaat kita niyo sababin Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha in Rasul sallallahu alaihi wasallam siya magkabtangan bukun day nga amon hawa nafsu niya senya to biada siya sin Quran wahyi day nga Allah subhanahu wa ta'ala wa tasdiquhu fi ma akhbar subay na to amuin kahakaron in ununo biyay kato sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam pag-imanan nato iban hikato niya wajtinabu ma naha anhu wajazar amuin aniban nato ingkatan pia aniban sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam subay nato yato aniban wa an yu'badallah illa bima syara iban bangkitan niyo magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala amurin kaya syara kato taniyo sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam labay ray sunnat niya bihatin dagbus niya mag-iman kita niyo amuin kahakaron nato india akan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam para sayaw nato inamuin kataan beta niya aniban nato in kataan liangan niya iban bang kita niyo magtag-ipon subay sadya doon kita niyo atulan amuin labay dahil ha sunnat sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam bang imianin Rasul sallallahu alaihi wasallam inini wajib laung tabihan ala sabil misal inyaun wajib bang imian haram bang imian makruh bang imian inyaun mubah imian sunnah hawayrong pagtakwil niya sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya pahaman niya bisara niya iban sin maksud sin bisara niya Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam in siya rin nga bahasa Arab dahil nga bangsa Arab in bisara niya bahasa Arab kaya pahaman niya in bisara niya iban bangun in bisarahon niya iban sin maksud sin bisarahon niya bagi miyan ni Rasul sallallahu alaihi wasallam in parakala ni sunnah inyon sunnah bagi miyan bid'ah wayron na to pagduarwa wayron na pagtawil long yung bid'ah bihayin in sunnah bihayin in yan bukun kita bihato amuin in pagparat sayata para Rasul sallallahu alaihi wasallam sa ununo inamuin biyay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam subay kita niyo magkahakan pagka kita niyo si maksi muna pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatunggal niya wayron Tuhan mapatut pagtag-ipunan amuren Allah subhanahu wa ta'ala iban wayron mapatut tinia parat siya nato nabi magparat siya kita niyo para Rasul sallallahu alaihi wasallam ing siya kahinapusan nabi piarasin Allah subhanahu wa ta'ala iban Rasul parat siya nato iban dahil imingat kita niyo bangisiyo in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam inini magkita niyo humundong dahil magkalagihan ni nilaong ta bangisiyo Rasul sallallahu alaihi wasallam isun ina niya isun ama niya kaano siya piag-anak kaano siya tinia piaturunan wahi ingkatani niya mo yun lang ta
sira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kalagihan nato amin long tabihan sa buton day nibang manjari sa pagkabukunin ni maksud panagnaan sa jamin mukaddimah sing kitab sa dengan mga sabab aun mga kahalan mabaya nato sa buton day ni sabab in Rasul sallallahu alaihi wasallam habihayaon imahal ka kaniya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin kapaturon sin amuin waktu sila mong pagbiasa ha kapag akahinang niya Nabi iban sin Rasul amu ito mahal ka ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bukunin mahal ka amuin kapag anak kaniya bang nato bistahon in Rasul sallallahu alaihi wasallam ha kapag anak kaniya wayron nakahidayat sinamin manusia sin ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala nahinang kita Muslim nahinang kita mu'min nakahati kita sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sin halal, sin haram, sin katad hukuman, sin Islam sabab sinamuin kahinang hawak to kahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iban sin Rasul bukun hakapag anak sin Rasul kahidayatan ni namuin manusia bukun hakanin tao amuin hati ko ha lawngon na marana sinamuin hakas-hakas sin syaitan magparuli sila sin kapag anak sin Rasul sa pasaran nila in waktu amuin kapaturon sin ayat amuin kapag kapaturon sinamuin atinya pag nahinang Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam iban sin Rasul hinang siya Nabi iban sin Rasul mas mahal ayat to kato ha mga manusia in kahinang sin Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi iban sin Rasul mas mahal ka siya labi siya mahal ka dahil sinamuin kapag anak kaniya sa misang pabihat to in kahal ka sin paghinang Nabi iban sin Rasul ha Nabi nato junjungan nato Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala da kita niyo diaak amuin long tabihan lagoon nato doon mag-celebrate kita niyo doon nasa nakakadto narakita niyo sin syaitan matto parakala amuin parakala wala diakan sin syara maglago kita niyo sinamuin yaon pasaran nato in yaon say maksud dito sing kabtangan bukon saukat na in mahal ka hanabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nalapay kita niyo sa bilpatik mil jaman bihayaon amunin hidayat pamandu sinaka ma Islam in suway nato pudjihon sampul naon pag celebraton in parakala amuin katuron sin wahi katuron sin ayat kahinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi man sin Rasul amu ito mahal ka ha Rasul sallallahu alaihi wasallam nahinang siya sahaya nahinang siya hidayat si manusia deng hazaman niya sambil pabihayaon sabab sin amuin paghinang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi iban sin Rasul buko namin kapag anak kaniya deng sabi ato sumalawat kita niyo patawron nato in pagsalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum niya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi al-athhar wal akhyar in Allah subhanahu wa ta'ala sumalawat siya pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawa paipon niya manusia in salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala pamanusia inian hatinya sana'uhu fil malail a'la atinya pagpudji sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha taasin langit maripabawa amatim atinya maniyo tiyo maksud sin unin pagyanon sin amun salawat sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya atinya pudji sin Allah subhanahu wa ta'ala ring ha taas langit maripababa paipon niya ubusin salawat lang na sin amuin malaikat pamanusia amunin istighfar amunin pangayo ampun sin malaikat pamanusia pangayo niya pa Allah subhanahu wa ta'ala ampun pangayon ni manusia ayon ampun pag-umusin salawat tay sab atinya para Rasul sallallahu alaihi wasallam mabilang niya to dua pa Allah subhanahu wa ta'ala inya to katan bangkitan yung sumalawat para Rasul sallallahu alaihi wasallam inya to sumampay pa Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam sambil nasabot hadis dahil nga mga tao amuin sa kuriput-kuriput manusia kuriput na to manusia banglaw na si Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam
karungungan ingan niya di siya sumalawat. Hakan nakita niyo bihayaon nagbibisara, mangkita niyo biya ka ako nagbibisara rin kaina mga kumen Allah subhanahu wa ta'ala, Allah azza wa jal biya to sadya at niya diri lang ta kalaguan Allah subhanahu wa ta'ala. Pag kadto pa Rasul sallallahu alaihi wasallam di kita maghugna dahil nga sallallahu alaihi wasallam bisan pagbalik-balikan sabab yato ibadat yato kataan pa Allah subhanahu wa ta'ala. May nangato natin niya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo patauron na to inamuin pagsalawat panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pag-uhus law na si mualif amma ba'd. Beta niya nari in sawab bang may ta niya biaktul in kitab ini. Amuin kitab Umdatul Ahkam. Amma ba'd in maksud niya ang kulang maglabi mapuas dahil si mga amuin mukaddima niya tamin ang introduction niya alhamdulillah saksi pagsukul niya pa Allah Ta'ala saksi niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibang para Rasul sallallahu alaihi wasallam salawat ibang salam para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd mapuas dahil dit tulong na among bisara panagnan niya tukatan pagpudji pagsukur pagsaksi pa Allah Subhanahu wa Ta'ala ibang Rasul niya pagsalawat mapuas siya tulong nabihan ha mga siyambot ko yato panagnaan fa inna ba'da ikhwani sa'alani ikhtisaran jumlatan fi ahadithil ahkam aw dahil nga mga jaman sinamuin nagbaktol sing kitab kataw tay manguran law na nangayo kaniya amuin pasulaton siya misanda kuman hadis haupo hatungod sinamuin hadis ahkam amuin hadis manunjo ki siya pamanghukuman katan. Aw dahil nga mga kataw tay manguran law na hajaman niya to nakaw na hajaman sinamuin nagbaktol sing kitab. Aw dahil nga mga law na kataw tay manguran ko amuin miyari ka ako nangayubihan amuin pasulaton ako misanda ko man hopo dahil nga mga hadis hatungod sin mga hadis amuin hukuman siya. Dahil hadis amun lang na mimma tapaka alaihi al-imaman amuin hadis kaya paghamuukan sin imaman imam amuin pag-anon di imam isyo namuin imam di pag-anon niya amun na hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim hati niya aun amuin pasulaton siya hadis kaya paghamuukan hi Imam Bukhari hiban Imam Muslim sabab may tayat to amuin beta niya bihato hadis kaya paghamuukan hasyarat hi Imam Bukhari hiban Imam Muslim sabab aun hadis nakasudad siya dito ha Bukhari way siya nakasud ha Muslim aun isang hadis nakasud siya Muslim hasyarat hi Imam Muslim way siya nakatupay Bukhari sa in hadis amuin maksud din di amuin hadis kaya paghamuukan hi Imam Bukhari iban hi Imam Muslim amoy ato yung maksud di si muallif inlawan niya amun kaya paghambukan aun hadis wala kaya paghambukan akan niya nabeta di law niya jumla fi ahadithil ahkam mimma ittafaqa alayhi al-imaman Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari nganhi Bukhari Abu Abdullah kunya niya ingan niya Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari ingan niya Muhammad anak ki Ismail anak ki Ibrahim denga Bukhara ibu si Muslim wa Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi Muslim anak ki Hajjaj anak ki Muslim al-Qushairi an-Naisaburi denga Naisabur hula Naisabur Fa'ajabtuhu ila su'alihi raja al-manfa'a bihi. At niya jawab niya in mga amuin piya ngayo si mga katawtay manguran hazaman niya nakaunato amuin pasulaton siya rin mga hadis hukuman haupu hakya paghambukan hi Imam Muslim hiban hi Imam Bukhari inyato jawab niya at niya in jawab sinamuin pangayo nila to amunin nagsulat siya kitab amuin niya rin nahalupan sing kita niyo bihayaon amuin atin amuin jawab sin pangayo
si mga katawtay manguran niya hazaman niya yato amuin simulat siya kitab kianganan Umdatul Ahkam hadis haupu-haupu long tabihan amuin hadis kya pagitipakan Imam Bukhari iban Imam Muslim na mapuas din dito insyaallah subhanahu wa ta'ala magkulang maglabi ang ato namuin nasabot na to panagnaan sinamuin kitab Umdatul Ahkam ha mukaddima sinamuin nagbaktul sing kitab Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani ibn Abdul Wahid ibn Ali ibn Surur al-Maqdisi kaya pag-anak siya tahun 500 kapatan tag-isa nawapat siya tahun 100 inato Hijriya yato katan Hijriya kaya pag-anak siya atinya 500 kapatan tag-isa Hijriya iban nawapat siya tahun 100 Hijriya amo yato in panagnaan atinya siulat mukaddima si muallif amun bisara tasadja bihayaun muallif ini mataud kitab na baktul niya bang kuway kaya lupahan yung kitab na baktul niya katluan tagupat dahil mga kitab amuin dahil zaman niya mabot pa zaman na to bihayaun dahil kitab niya amuin kapag mumpaat sin Allah subhanahu wa ta'ala mun yung kitab yari na to amuin insyaallah subhanahu wa ta'ala sarahun sing kita niyo hati ko ba maray na namuin waktu maghrib di nasadyay namuin tubtuban sin panagnaan paglingkod sin kita niyo hamuin waktu ini hakitab Umdatul Ahkam in mahuli wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ito na in pangadyan sin kita niyo waktu ini amoy launta sa kaula-ula in mukaddima yadto amwad to in subay hindi na to kalupahan bang kita sumud na maun pa amin hukuman sara behit si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabab di to muklas dahil nga katan si maksud sin pangadyon na to dahil di ni sabab yung pagyanon mukaddima na amuan tuod inamin bang ibarat ini uno ini biya mga pagkaon amoyaon inamin lanab niya ron haon katantan bang takahatihan in sara amin batbaton kato insyaallah tagnaan hawak to ini susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala amin siyabot niya muna rin dito in tungod pa amin subay na to ingaton tuod in pagyanon pikhi iwan sin wa'ad kaiwanan lang ta ini bahasa karena in tiap-tiap pangadji ni aon siya bahasa atau walang sinanggalis terminology aon terminology sin fikhi sin hadis sin kataan pangadji doon hayan sumagawa in pagpabatok kaniya biyan na si mga mukaddima amin nasabot niya to katantan sabab makawa taroon in siyabot niya ruwayad to daing ha mga terminology kaiwanan pangadji laong niya sarat sinikatayma sin ilmu ay katayma sin ibadat sin ipon hindi siya man jari maukat tamin dua parkala laong niya amo na yung ka-ikhlas iban sin mutabaa amo rating maksud pagyanon dito pikhi amo na inukuman sara in amin mutabaa amo na in urul kita sin kahalan jima tuha Rasul sallallahu alaihi wasallam panagnaan siya dia aksin Allah ta'ala na inang siya nabi iban na inang Rasul amatin suway pagtuyuan na to sabab doon haon na to makawaing kasampurnaan sin pagibadat na to insyaallah subhanahu wa ta'ala amo yan sarta di kita mutas din doon haamoyin Quran din hatuhan Rabbul Alamin amin piatar lang sin pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amo ting kahupuan niya mga katawtay manguran insyaallah tumagna siya kato tanyo magsara sin hukuman sara apanagnahan hadis susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala sampai matangbos in kitab ini insyaallah ta'ala amin di kita niyo lang ta ini lumag waktu rugaing sugay na to ini maurul katan sabab doon na ini masampur na in pagibadat na to pa Allah ta'ala miya magad doon hamin ka ikhlas patuhan Rabbul Alamin amin piatar rang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yadto na ipasampay na mo in kasila sa pakatan sibo dahalaw man sunulukula na to ini iban na si mga sila nakalayo pahula
ini malayo yan mga katotay manguran na to hula Arab hula Islam na kakanat misan pa sila yan long ta nakakanat doon hayan yari sila simusugpat kato taniyo sabab aon-aon dumatong mari mamaita sila long niya amoy pangadjian nagkakawa na mo din kaniyo yan wala long niya na mo ini biya mga tiyagtuyuan na mo tuod dilan waktu kumawa kami sin pangadji bang namo long niya ri di kami maka ini sabo sin lecture long live na yan ha YouTube lang niya o kayon na muda. Nabiyan na ito hinangon sin kita sa ta itukbal na mo ang pagsukur. Pa mga sila puas din nga pagsukur pa Allah Ta'ala amin niya rin simusugpat katot taniyo paranan lang ta limanyot in programa na to ini. Labi na to tahon. Dahil ha amin pagtagna sin kita niyo. Alhamdulillah masiri kita niyo ha ini laom sin building sin Amil Tower. Minyanan sing kami raudatun min riyadil jannah. Amad to mga katote ng Quran, yadto na limatong namin panawag-tawag launta pa amin pag-ibadat pag ini sambahayan. Narito na timugtubing pangadyan na to waktu ini. Tukba na mo yung kasalasakan yung kataantan. Iwan sa salam-salaman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.